Momoski. Momoski. Momogi. Hai gengs. Hai semua. Kita mau makan biskuit Kongguan. Apa namanya? Kongguan. Biskuit Kongguan dan Momogi. Oke, mari kita cobain. Sugar. Kocik, sini. Ini mama udah bikin kopi. Kocik. Momogi pasti mau lagi. Apa ini? Pasti mau lagi. Kamu mau yang mana? Chuki. Oke. Wih, kita party Momogi sini. Tuh, mari kita cobain. Kira-kira mereka doyan apa enggak? Ya. Gimana? Yummy. Enak banget. Enak. Das riecht nach Kakaopulver. Ja, das schmeckt auch in Kakaopulver. Gut Schokolade. Aber jetzt probiere ich das mal. Tunggu, itu rasa jagung. Itu rasa mais. Wir haben zwei. Ja, ich will. Momogi. 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 Boah, lecker. Boah, es wurde vom Mais gebacken. Ya ampun. Aduh. Mau nangis. Was ist das? Terharu. Terharu banget, ya ampun. Sudah berapa tahun gak makan Momogi ya? Sini mama buka. Wow, wow, wow. Suka? Suka. Auch nicht. Coba. Oder doch nicht. Mau yang coklat? Sini duduk. Riech mal, wie das riecht. Iya. Oh, so This is Käse. big cookies. Big cookies. Kayak apa namanya? Kayak ciki. Nah. Das ist wie Dings. Wie heißt es nochmal? Cheetos. Cheetos. Masa mau Cheetos? Coba mama. Cheetos. Cheetos, komm zu mir, Cheetos. Bleib bei mir. Boah, die schmecken so Käse in Cheetos. Wah, ini Momogi jagungnya gila sih. Oh yummy. my god. Wir haben einfach Cheetos. Kayaknya harus pesan lagi nih, gengs. Boah, die sind voll lecker, die Momoski. Die Momoski. Die Momoski. 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 Momogi. Momogi, ini Momoski. Next time kita pesan satu box nih. Satu box ini isi berapa ya? Momoski. Tunggu mama lihat dulu. Satu box ini isi berapa sih? Mama di Momoski. Oh, 20 bungkus. Kita pesannya 15, tanggung amat ya. Kenapa nggak pesan 20 sekalian? Karena aku nggak tahu kan isi boxnya itu berapa gitu. Tuh gitu langsung pesan per box. Mama, die Momoski schmeckt so lecker. Momski. Jangan kalap. Mereka kalap ini makan Momogi. Jangan kalap makan Momogi. Kita masih ada Kongguan. Wih, banyak ini Momoginya kita, orang kaya. Menta bilang. Orang kaya. Orang kaya di Austria bisa punya banyak Momogi. Mau buka lagi. Orang kaya. Punya Momogi. Mama kri. Oh, halo. Ya. Oma. Yes. Oma. Ya, tunggu Ifrat mal. Aku malah ngomong bahasa tunggu lagi. Wollt ihr zu Oma? Ja. Oma, Oma, Oma,
masukin lagi momoginya. Ini mama harus ngantar kiddos ke rumah Inang karena mereka bakal nginap. There's enough one. Oke, masukin lagi momoginya. Oh no. Sekarang kita cobain si biskuit kongguan. Try. Tada 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 tada. Mari kita buka. Ya ampun, ini aduh. Berapa tahun ya mama nggak makan ini? Astaga, ada 20 tahunan, nggak mungkin lah 20 tahunan. 15 tahunan ada kayaknya. Nggak makan kongguan, mananya rasanya ini sekarang Ik ya? denk dat ik die toiletten. Dat moet worden. De grote maas. So baby, please. Mama. Mereka udah seneng banget tuh. Nginap pula. Nanti mama antar mereka ke sana, ke rumah Inang. Cup. Good. Look, sorry, cium. Ini rasa wanginya. Oh my God. Biskuit jadul. OMG. Aduh, masa kecil banget deh ini. Ayo sini, siapa mau cookiesnya? Mari kita cobain. Mama, doyan yang ini. Kesukaan. Langsung Joseph. Kesukaan mereka sekali. Ada lagi loh, habis. Duduk. Mari kita buka wafernya, ya ampun. Ini memang sekecil ini ya, gengs. Aku lupa ini. Aduh, ini gimana bukanya sih? Aku gregetan nih. Mari kita cobain wafer jadul ini. Gimana, enak? Nggak enak? Chocolade. Enak banget. En dus een normalen die ook een karretje. Kayak apa ya? Kayak biskuit selamat loh. Hebben we ook een dronken proberen. Wat? Lui mau lagi? Chocolade. Chocolade. Masa au. Wat is ook geworden? Beneran ini satu Creme. ini nggak cukup. Coklat iya. Ja, die Creme schmeckt so Zitronenschokolade. OMG. Ini yang pakai gula gitu loh, gengs. Astaga, Dragon, mimpi apa? Aku bisa makan biskuit kongguan di Austria. Ini yang ada krimnya. Ini mamanya makan nggak pakai rem ya. Ini yang ada krim. This is lemon cream. Ini yang pakai krim lemon kalau nggak salah kan. Coba punya. Salah, vanilla. Ini vanilla, nice lemon. Kopi. Probeer deze Schoko. Die schmeckt intensief citroen. Probeer het. Kejadulan. Dat schmeckt intensief in citroen. Chocolade is gewoon lekker fijn. Het is lemon. Creme. Coklat. Ja, maar bij mij schmeckt het zo intensief lemon. Das ist mein Kindheitsbuches. Wirklich?
Oh. Gengs, beneran gak cukup satu box ini, gimana dong? Sekarang kita cobain yang ini kayaknya lemon deh. Mama ini sotoy deh. Ada kan yang lemon krimnya yang kayaknya ada deh. Ini lihat deh. Ini coba kalian lihat, biskuitnya sepanjang ini tapi krimnya cuma setitik gitu loh. Astaga dagon. Happy banget. Ini aku happy. Suka. Suka ya. Zoe suka. Oh, Louis suka. Louis diam aja nih si kucing. Sini sama Mama bangku. Okay, die Creme schmeckt so Vanille, Zitronen. Ja, Iya, vanilla lemon ya. Mama mana lagi? Tuh ambil lagi. Biar nanti Mama pesan lagi. Yummy. Duduk. Jadi Momogi sukses, Kongguan sukses. Jadi kita tahu kalau mereka juga doyan makan Momogi dan doyan makan biskuit Kongguan. Biar next time kalau pesan langsung banyak. Buat Mama. Ini nih yang kecil. Ini. Gengs, Menta nggak bisa ngerem. Menta remnya belum. Itu ist der Punkt. Kamu masih mending ini banyak. Tadi Mama cuma setitik loh. Das lemon. Gel. Ini lemon. Coba. Ya. Coba. Ya, jatuh. Cobain. Ja, das schmeckt Vanille und Lemon zusammen. Ya kan lemon kan? Tadi yang lemon Mama demen. Oh, ich liebe Lemon. Cream. Suka nggak? Schmeckt nix. Ini. Mama aja yang makan ini. Buat Mama. Coba makan. Lemon. Lemon. Wow. Das ist Lemon, oder? Ya. Ja. Lemon. Mau yang mana lagi? Tuh, mereka mencari harta karun masing-masing. Kesukaan mereka masing-masing. Danke, Zoe. Dass du mir den Lemon gegeben hast. Habis yang coklat, Wih. Yang coklat. Si Kocik demennya yang coklat doang dan yang coklat sudah habis. Di bawah sih masih ada ya. Iya. Oke, kita bilang bye-bye dulu. Bye-bye. Ayo, thank you for watching, guys. Bye-bye. Bye-bye. Sarangin dong. Cookie sarangin. Cookie sarangin. Cookie sarangin. O und I. O und I. O, I, I. Bye. O, I. O. Ich habe das extra gebrochen. Sarangin, Cookie. Lemon.